Pošto smo počeli sa prelaskom Hitman Absolution igrice, prelazimo misije redom i tako dalje, upoznati smo sa pričom i danas ću da vam pokažem razne tajne, odnosno easter eggove, zanimljive stvari, reference u kampanji Hitman Absolution igrice. Prva se nalazi u misiji Run for Your Life u delu Shangri-La, tako nešto, uglavnom predzadnjem delu, pa sve ću vam pokažem. Znači u ovom delu, odnosno u ovoj misiji, trebate samo da idete napred, normalno kad ste ušli u tu njihovu kuću. Napred, prolazite pored policije i svih ovih stvari, prolazite ovdje, valjda vas neće primetiti, nadam se. Znači ćete ovo, znači stavljate insert disk i možete da se sakrijete iza ovog ili hide, što ću ja da uradim sad. I sad pričekate da vidite šta će se desiti. Oni će posle nekog vremena zaigrati. Wow, čudna stvar, ali ok. Drugi easter egg je malo zanimljiv. Znači idete u misiju End of the Road, normalno u desert. Kada ste ušli u tu misiju uzimate pištolj i naterate ptice da lete. Samo malo mogu da polete ili skroz, upucate ih i tako radite sa svim pticama. Ok, pojavljuje se ovaj kamion koji nema vozača, to je onaj ice cream truck i iće na Lenija dok ga ne zgazi. I pobeći će. Sljedeći easter egg nalazi se u misiji Dead Factory i Test Facility deo. Kada ste ušli u misiju Dead Factory, samo pređite ovaj prvi deo, znači do onog lifta. Kada siđete sa liftom dole, uzmete ovako i okrenete se levo, znači idete levo do ovih vrata. Kada ste došli do vrata, vidite ovdje s lijeve strane jednu svinju, ovdje imate i oružje i tako dalje, pokupit ću malo metaka. To možete pokupiti metaka, tamo možete ići do mete, da upucate i tako dalje, ima tamo i vojnika, ali ovo prasa nam je sad zanimljivo. Izvadite pištolje i upucate ga, vidite šta će da se desi. Malo se samo dajte da vidite. By the way, ovo nije uopšte edit, ovo je ovako u igrici. Zanimljivo. Sljedeći easter egg nalazi se u delu, odnosno misiji Dexter Industries i Factory Compound deo. Znači tu se nalazi sljedeći easter egg. Kad dođete u deo ovaj zadnji, znači kod ovog compounda, pređete sve do jednog dela gdje ću da vam pokažem. Uzimate pištolje i pucate, mislim da je bilo gdje, ali uglavnom u vrh ove nuklearne bombe. Pogledajte što ćete se desiti. I kasnije kada eksplodira sve, ispisat će se ovo na ekranu Game over, objective failed i restartovat će se taj deo. Sad prelazimo na peti easter egg koji je malo čudniji. Nalazi se u misiji A Personal Contract, Mention Ground Floor deo. Kada krenete ovaj deo, što ćete da uradite jeste da jednostavno prođete na bilo koji način, samo da poubijate ove ostale, ove čuvari i ostale. Ja ću sad na brzinu, čak i ako me primete, nema veze. Uzimate pištolje, stavite tu i gađate otprilike u sredinu u ove školjke. Ajmo, prva školjka, nadam se da je pogođena, i druga školjka. Gledajte kroz prozor i pazite šta se dešava. Ovo izlazi iz vode ono
kao čudovište neko, kao ono Loch Ness čudovište. Pogledajte. Nevjerojatan easter egg što se tiče Hitmana, jer to je povezano kao sa tim Loch Ness čudovištem i tako dalje. Malo čudni easter egg, ali okej. Meni cool, braći. Eto ljudi, to bi bilo negdje 5 easter eggova koji smo uradili u ovoj epizodi. Ako vam se sviđa ovako nešto, slobodno tražite još. Ja ću snimati, verovatno, tako da to bi bilo to. Nadam se da vam se svidjeli easter eggovi. To bi bilo to ljudi što se tiče epizode. Naravno, like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!